haka arpu pratrik mentau benai haka por kumba arsan pau PMAA kawai ke jingjia ka basngusi kalajia kawai ni jaka hiau rembrai West Kasil District haka ba uwei urang ba uladu no ela ka jong jing im hadien ba kawai ka trok kalayo ban yu berteliat yu ka kubor balayo lum ko ong ba utei urang ba uladu no ka jing im haka te jingjia basngusi latip kerteng kum u wireless paryong san pesan senam karta na ka snong mokorwat South West Kasil District u balawan kai balaki jongki kur ki badon haram brai Katelong kubor kay turu bakatege jingjia kalajia kat bau te urang ba udang hiar badun sit na kowe ni kitrok kabadang mi ni kitan maulang ba kabadang hakate katan rambrai kabo ula syong nre na den jong kate katrok la buru sa kowe pat katrok nre kumno kat bau te urang ba udang ren sit hasurok kata sa siliang kamon jong ka side driver nre kate katrok kabadang bud na den jong kate kowe pat klem la bayu i galayo ban yu hakabo la khlap no hasan om tang kata lai turu ba maria jia kate jingjia unongnya jong ketika trok lopet kerat no na ketika jaka pada kabai de ketika jingjia ke jing tokit kadang nya cekman